ljudi, hej, dobrodošli u moj novi video. Snimam sa svojom frendicom danas, kao i obično. I danas ćemo reći svoje dojmove u utakmici sa Hrvatskom vs Francuska. To je bilo finale. U biti, ako ne pratite utakmicu, nema veze, ostanite u videu. Eto, tamo mi možemo ispričati i prepričati utakmicu. Ona dolazi vamo. Da, pa malo ste da vidite da sam se malo uredila za utakmicu. Hrvatska, mislim da ako niste gledali, izgubili smo. Ako jeste, valjda znate da smo izgubili. Šta ti misliš, Lana? Ja mislim da smo zaslužili pobjedu. Ja isto mislim, ipak trudili smo se dogurao do finala, onda izgubili. I mislim da su ti nogometaši zapravo trebali igrati košarku koliko su visoki ko žirafe. I ne želim totalno ništa reći loše o tome i ne želim ih uvrijediti, ali stvarno jako su visoki. Istina. Što misliš, Lana? Mislim, zapravo čestitam Francuskoj na pobjedi. To je bilo pobjeda, okej. I trudili su se i Francuzi. I sretna sam šta je Modrić dobio zlatnu loptu. Da, dobio je zlatni peha. Zašto onu loptu? Zašto je to dobio? Nemam pojma. Dobro. Neki najbolji igrač. Nebitno, drago mi je zbog Modrića. Ja mislim da je to zaslužio i da je jako dobar igrač. Ali mislim da su trebali Mandžu isto zajedno sa njim, jer on isto jako dobar i zabije puno golova. No dobro, u ovoj utakmici nam je zabio, ajmo reći, autogol koji se odbio od njegovu glavu slučajno. U biti valjda. On je to htio spriječiti. Da, i na kraju. Nešto za reći. O Subašiću. Totalno nas je iznemirio. Mislila sam, možda ga bole noge ili nešto slično. jer se nije mogao baciti, ali doslovno... Treba se on je ovako ispružio. Da, sam ispružio ruku. Nije ništa napravio. Iznevjerio nas je totalno. Mislim da je onako branio. Bolele su me oči od tih Francuza. Istina, dobro, mislim ne treba vrijeđati. Ja sam zato kao što sam sad kad sam prolazila, čula sam i djecu i odrasle ljude. Da, i čula sam kako i odrasli ljudi i djeca govore Hrvatska bu, iznevjerili ste nas, vi ste Prolazila sam kroz... Nisam pusta, ali ja to je tako. Ja sam prolazila kroz svoj blok, neki lik je rekao, igrao s nekim djevojčicama, neću sad navesti koje. Kao, glupa Hrvatska, da te je glupa Hrvatska, ona nije glupa. I dobro da, ako niste iz Hrvatske nemojte dislajkati, jer ovo je nama bitno u biti mi Hrvati. Drugo mjesto je zakon, mislim. Da, i mislim da drugo mjesto je bok i... Trebalo je truda da dođeš toliko daleko. Trebalo je truda da dođeš tako daleko i drugo mjesto je zakon. Koliko je država to bilo, koliko natjecatelja i dobro to sve. I da smo mi došli ovako daleko, tak mala zemlja. Hej, šta radiš? Tako mala zemlja i da ne treba vrijeđati ni igrača ni nikog, jer prije nego šta vrijeđaš, zamisli kak bi ti to radio, da ti uđeš u taj teren da ne bi ništa moglo. Čestitam Francuskoj, i Hrvatskoj, naravno svaka zemlja je htjela da ona pobjedi, no eto, bit će sljedeće prvenstvo na kojem ćemo mi, nadam se, dominirati. Ne mogu okreniti kameru. U biti to je naše mišljenje i malo mi je glupo zato što Modrić, čula sam tak na TV-u da Modrić i Mandžukić odlaze u mirovinu. U biti ne znam koliko Modrić ima godina. Nešto tak, da će Zlatko Dalić tražiti nove igrače. A dobro, ne znam, to je istina, ali... Da, to je istina. Rekao je to na TV-u. Tako mladi, zašto idu u mirovinu i da ćemo onda gubiti... Nešto tako. A to što su to naše među najboljim igračima. Bićemo loši. Da, Modrić mislim da je najbolji. Da, pa zato je kapetan. Da, on i da je Mandžukić isto fenomenalan. I žao mi je što Mandžukić nije nešto dobio na dodjeli. Naši su totalno popustili nakon prva 2 gola. A to što izgube volju. Mislim, znam da nikad nije gotovo. Ako ste pogledali moj prošli video, kako vidite, moje medalje, biti moj uspjeh, moj život. I ja sam sjećam jedne borbe na kojoj sam izgubila. To su bili moji početnici. Ja sam tad bila početnica, trenirala mi je
Izgubila sam 5:0, ostalo je još jedno 25 sekundi, ne znam točno. I onda sam shvatila da trebam pokušati nešto napraviti. Onda sam zabila 3 noge u glavu i pobjedila 6:5 pred kraj runde. I to je biti dokaz da svako može napraviti nešto i da se nikad ne treba odustati jer uvijek ima nade i preokreta u svemu. I mislim da smo se trebali truditi to da smo biti, ako da smo htjeli, da smo mogli stići Hrvatska! Da smo mogli stići Francuze u biti, da smo se trudili, to je bilo 2 gola I onda 4:1 na kraju. Da, I ne onda 4:2 je bilo. Pa, odmah. 4:1 pa 4:2. Da, i mislim, bila je to utakmica, ne treba vrijeđati ništa, drugo mjesto je fenomenalno. To je naš dojam. Čestitam Hrvatima i svima, ne žao mi šta u biti Modrić nije ništa dobio, on je meni jako dobar. I da, hej! I Modrić je pozdravio svi iz Slavonskog Broda, ja mu se zato zahvaljujem. Da bar gleda ovaj video, a to se nikad neće šao, mislim kad se to neće ne gledati, ali okej. Zašto? To je bilo to do ovog videa, nadam se da vam se svidio. Ako je, stavite like, podržite Hrvatsku, Držite Petra možda ovako kameru da sašem. Da, podržite mene lajkom, subom, nekim To pozitivnim. obavezno. Stisnite zvonce, komentar naravno pozitivan. To je to do ovog videa, čao. Pozdrav zabavići.